Dua buah bis laju prima terparkir. Mantap, keren banget. Bandung, Jakarta, Palembang, Jambi, laju prima 005 dan 256. Dua buah bis laju prima terparkir. Laju prima dari PO Hiba Putra, Palembang, Jakarta, Bandung. Ya, ada bis Ramayana. Bis Langsung Jaya, Konco Sultan, T-Boys, Bus Langsung Jaya, agen Palembang. Mantap, keren banget. Palembang, Jakarta, Bandung, BKL Trans. Tur Palembang, Jambi. SI Pangandaran, Palembang. Honda Prima, Mercedes-Benz OH 1526. Sebelumnya juga ada Hino FB 130 warna biru dan warna kuning. Bis Giri Indah, agen Palembang. Bekasi, Jakarta, Palembang. Bis Giri Indah, air suspension. Doyo, Jembatan Musi 2, Sinar Jaya, Lorena, Jakarta, Pekanbaru. Putra Pelangi, Mercedes-Benz OH 1626. Rosalia Indah, non ekonomi, memasuki tol Kayu Agung, Lampung. Rosalia Indah dari Jawa.
pariwisata. Medium, pagar alam. Anugerah wisata, pagar alam. Terima kasih sudah mengikuti channel kami Panel Lintang. Jangan lupa buat yang belum subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti video-video kami selanjutnya.